그래서 정말 하고 여기를 어리를 신게 이내리 어리기 constitution 걸라 신게 인바 이내리 amendment number 1 first amendment nala 어리기 constitution nala 가르치요레 freedom of speech Nye ha kuwe freedom of speech labde bayina kare gone la yor lash to adi nunju ri nye ha kuwe mazo nyo kor ta nye ha kuwe nye kuran zo la fact lagyo da ari gi team ko la nye lagyo ro ani ari gi team na la ari gi team di khaju freedom of speech di khaju kuran zo gi mesela khaju ti yor la bayina kuran zo gi president le khonzo khatang bayina ani kuran zo gi law di ro khonzo la arrest chigo mare khonzo la khonzo gi against la action dengo mare Chesang kunzu di Twitter nala mogi tweet chibe statement di yapu case study chini yapu sambo tang bayina mogi gyawarimbo chen la death threat statement do chesang ground di cancel chashan okay ground chik available yore kharirwe religious sentiments hurt chigyo di ya constitution la ground chik yore tim di nala mi shemba gi chulu korla sheche mi shemba chulu shemba practice chingi je semba po bayina ya dichik constitution arigi constitution na do chesang lamchik di do kisi legally mola such yaina ro dichik ta dosa chik do morangi nigi twitter na la yapu show jingi gi skim and scam chi de na shingi schematic the thematic research ni ja chi ni chidesam ni khare thongso mogi lasha onje phe na la nyama ne feudal system yores ro feudal system lana khare feudal system la baina nganje gi phama chibadi nge chiba kyo di kyo rang la gyuche di gyuche rang la feudal system basic idea nge kyozol tigyo da definite nge gi lagme pechna nge ngara amji ina nge gi phomo mena phoe amji chaya pechna jikta lega chinge nang gi lega chinge nge gi 미치긴 바이나 원디기 뿌에 난기 내가 칭에 찾았다 디 feudal system 디 lordship 지 라그로왕은 저기 feudal system 빙은 저기 별라 요레스라네 독스모기 송 요구도 세상 딩 얘기 원에도 말도 얘기 삼로 야보지 research 치로와 research 디zam네 만주기 장부시에 바이나 모랑기 랍당디 만주기 야르부 첸라 지 address chidang jora labdang di nundi shorsha yimba yine nganju ki phebe gi system nangla feudal system gi history du kandes nge ha khosula bayina nganju gi gyawde mchengi author chigyo chidep shidu my land my people labe chidep shidu chidep di nangla page number tukju nangla ani kunjugi gyarumchengi dinala author right tisha outside monasteries feudal system existed right outside the monasteries feudal system existed labayimbayina nganjugi gombe gi chilola ani ngi thandajik system jikola sheswa miche da michunga kola ni class system kola ni sheswa feudal system kola Mondi exist chigores to sungsha. Chesanga di fact di takda resha. Di fact di norkyo maresha. Yinba yine di keja tangshu di kari nganzota stress chigore la bayina. Nganzugi pebe history di nangla. Nganzugi pebe country as a country. Nganzu pe misi yuwa mangbu doyores.